jangkrik cenget nih. Ngete kok ujung kebu. On kiai itu kan nyai ngete. Apa ya kan tak bentak, mun tak pengalaman. Boh, apa? Muslim ni kasi singa mun ning panggung. Singa panggung. Mun mulai karo omah koceng ya. Mio. Bukten jak ring laki gento bacet letak bengal kadang bebini Imam Ghazali tibi ning ihya ida buakin bahwa coba nering wali manika bacet kotu sabar ke kejahatna sebebini tetimun sebini gak dinto keras bacet tanda nering wali kengjan lagi an dino kita wali udah cerita lu dengan Pak yang senasib dengarkan berikut ini. Ada berarti penguji kewalian. Sedih kak. Tak tisu Pak Banser. Bentar. Tisu, bentar. Kau beri puan, kau beri dah. Apa iya cara yang dia bagus kan? Kau tak bagus kan? Al insan Abdul Ihsan, ay ahsana liman ahsana alai. Kita di abduman ahsana ilai. Pon kena ini kaki. Sani kan? Mon guleng ngara otak dulu. Egam senam. Is Abdul Rafiq ngaramin Nabi tak kali. Saran sulam Taufik sedujidin. Lambok bodo bapak akabin gak ditobar Arabu ben ibu muda karena seder haji sepertama ben ibu muda keras terlibat putrana bapak wani kami nabi nyari bapak na intar karoma nabu kabeluna ini kebaik tanya aki bapak gak dimag ibu bapak semelas ruah bapak na setandi apa ruah oh ya wabak kikir pun ada lakon lain bapak na tadi bese pelakon nyari gajuh bapak ni ngaruah cek tegar saya mak putrana tuh ya Allah hojo yang bini na bapak kormen kormen pun ya pengalaman kan ada turak nangis saja orang andi ibu kebelun pekel di paling di ibu kebelun anu kan bapak na dateng ternyata bapak na gak ditobar Arabu dateng dari alas akan cok kabula na gak dito ternyata benih kabula manusia gak dito ternyata pas bodo macan setina nondu nyambi kajuna orang kapan enggak tak kerjut Pak ya Allah mak keramat de iya Pak dibudin bapak gak itu karena keramat burung tak kerjat kesambuk ke bapak nah kalau pai si ngormen ibu nah abid ibu na si sedak genah gini kan sobu ngomor boleh kan banyak ambin nih kan ngomor boleh si anak si gelap bang ucap tulat mati lebih don kenjak tak takut haram racun akhir bah ketemu benoreng begini salah ratin sabar talebat bahian dari ban apa terana abah gak dimain keduping mak sambian nak abah nabi kaulana bingkona tay beki nyari kaju gak alas pon ada sepo kengki je maksana tuh pon abah na sambian na pelak kaulana tekercet senyama anak tuh mak berbanding terbalik ben seceremi bilan